Kaisha ni dol link lo hore habi nai mase tamo kaisha page oma hai ke viral khlai dongkha ang sere chinu hoite job manu ro khonai ang norok to saimano ang je mothani ko poro onek no support khlai kya angke masaka jespa nang khata do hamjaga do phona hamjaga masaka ko ka angke ta bortam khai dong ano fake allegation di dong mane ang oron hoite job manu khonai ta angke nin thani proof da tong proof datong ang je edition hoite job mano hone nin than proof datong without proof sara je nang hake fake allegation e barak khai tomen ang tection nanai ate kesha proof tong phunuk di ang edition hoite de job man ta ma phunuk di proof tong ang to phunuk mano ang tabun simia job khaimen since 2020 sim ang job klai hayu pora pai purun sim ang job klai hayo ang ani talent by ani dam by ang ani qualification by ang job mane ang khai tong private job ar tabu khai tong private job na ang 2020 no posted job khai do inko 2020 tabu tongra di 2000 fono ke tong inko 2020 ni simino ge aron kogui ang onyo job khai ka ge ang to an babu thoi se job ya kri ro do kai no ko tong kri kep tong kri ni chang job ya kri ro 1 year kha job ang ya karmani gang tabu te wa shano approach klai nang te se join difika tabu ajaran jaga te se first te ko nang join ro do food safety training department hoite gen ningle bahai ki saiman ka je ang government ni hoite jo edition hoite ang man honai bai ka saiman nang nin san proof tong ka phunok di bode proof sara nang om ha ke je fake ano viral khai tong mani action nanai ang to ar ang do phana hamja gai boba garana hamja ga support khayu ang kem ne ta pe no hamja ga support ya ba job mana bage ang government job mana bage support khlaya bkha ba an do phana hamja gai boba garana hamja ga support khayu tama ba abono nailai nai puru broi me kha to nailai nai abono kam sana musungo ang kuno government edition ni hoite ang kuno mania job khaya ang sadharan tabok undertaking government food safety training department no sang khai tongo angke abono je nugnai rok norok bo tam thanai arte kesha norok jodi no saimana mu chung khang ke an para phai sing padi an close friend rok saimano an family rok saimano ang bo chim job khai job khai hayu akin chim job khai hayu private man khai hayu ang inko SPC ro akin chim khai hayu an than to proof tong tabni than proof da tong phunuk di ang kunu government hoite job maiya ang private no khai tongo undertaking government no khai tongo gamsa saramu sungo oma hai tatal baji khai ke fake allegation re viral khai me onek no chaya abono norbo bishasta khai di obini post no onek fake bo jotoni mungui no haime post khai dong bo gamsa saramu